abaramajaba babanza no kushaba hafsa badikono bwa Greta Bushenyi batakatandikire kuramaga kandi bayirekwa ko nubo bajwekera ubureberezo bwa Western Kore bari yagenda tubaruha ayiturebere abishemwe umutambura w'abandi bagenda umutuka kweterana n'abandi mihango munangwa n'amahanga kandi ukwizuka abajuzi umukoreyo kugenda haba mu kwitongwita haba mu kutongana haba mu kugirana n'iminega haba mu gucurana n'amazi neva bitambo ebirukusimwa aba bayoreke bigenderwa bitari bumwe na bumwe ebiruku bajemesereza kuramaga nyoni simahoro hanga hakwambira mani kandi na nebindi kushabirire mwe nindi barhanga nagenda nabikora kandi oguno murundi rwanje bwa kabiri kuzana mugongo n'ebice bayitabwamo n'abahure banakurwo mu myanya itari imwe n'imwe kandi aba bayitwe ntumwa za Yesu Kristo kurwo mu Western Kore kandi bayihananjiza ubwo kugendera abagambo kurwo Bible kandi turyamanzwika nabiri abarmu abakora be mu myaka nshanju abakikuru n'abagurusi kandi n'eminyeto abarmu eminyeto kutandikira myaka 13 kutemba higuru abakoresho ba kabiri ishura ya kashatu bwa kabiri bitari tubatukomera mu mwazo abantu hagira ngo imwe mwenka nimwe baruha zo kusimisa abaramajiga na 20 abantu bija kutambara kilometers urukuhika 3.8 kurga Bushenyi okuhikana mugongo omugana makuru abaramajiga na bashatu kurgo mparish ya Sacred Heart muri ntunga mu bebembirwe MPO na musinguzi basimbwire kutanduka urugendo rwabo urwo kuzana mugongo Bwana mukuru wa parish ya Ntunga mu Sacred Heart John Baptist Tumsime y'umwabazi shahi 12 zo mwabazi yakwasiza baramajabi gana bashato musharaba okutanduka urugendo rwabo rwa Namugongo Bwana mukora gizere ngo abakaturuco kutambara habigere kugira ngo tubine sente zo kutambura mbiruka ngo bito no koreka obumanzo mu dini yabo abo kuratira dini ya Yesu abo kuratira Yesu kandi kuramaga tubasta kuramaga twenka ntubanturamaga abantu bona nabwo cyo tubashabira umugisha kandi tubendeza okutambara kurungi kandi tushabango na neshare z'umukama baramushabe azabahikirize amakora gagasha kwa Ben Moz na Ali Waswa